želimo biti definitivno bolji nego u prošloj sezoni, pogotovo što se tiče državnog prvenstva. Čeka nas Maribor sa novim trenerom, vjerojatno sa novim idejama. Bilo je dosta promjena u kadru, ali vjerujem da ćemo se dobro pripremiti, iako nemamo puno vremena. Više je fokus na nekoj regeneraciji, da se dobro oporavimo od zadnje tekme gdje smo imali produžetke, ali kažem opet, ne sumnjam da ćemo se dobro pripremiti i da ćemo ići na sva 3 boda u Mariboru. Pa ja vjerujem da smo ih prihvatili dobro. Mislim da se svi osjećaju ugodno i da već svi znaju šta trener želi od njih, jer je sistem dosta jasan, ideje su uvijek slične sa razlikama u nekim detaljima i do sada mogu samo pohvaliti sve nove koji su došli, pogotovo zbog karaktera koji su pokazali, zbog radne etike. Mislim da radimo jako dobro i da smo iz dana u dan sve bolji i sve bliži onom kako želimo izgledati.